هر دو پارتیین سرکه دناوا انجمانا نشتیمانی کردی ده انه کسه رخنین توند لگاوا تفدمی کرن. باکور سوریا تو ناده گو کردستانه گو کرد هنه يعني تشتكي كردي نتوي كردي تايبت منديا ملات كرد ملات كي بنجهينا بيك هاتي سوريا دوي تايبت مندياوي يعني بحاله هر وسط في رئيسگرتن لإراداوي سياسي جي بكرن رايدارن تفدمي نرين پرچبونا سوري ردكن و دبيجن غاواوان نبر بپرچبونا سوري ويا بروجه نه بروجه كي مليه يعني نه تنجبو قال لي كرتنه لبالي حمو قال لي هي دنا في سيستم ده جي خدكن و جخره را چارسري پجراندن رخنه کدن لپروژه فدرالیزم یا گوش آلیه تفدمی و هفکارین وی هاتبو راگهاندن تکرن. پارتیا یکیتی ش پارتین سرکه دناوا انجمانا نشتیمانی کردی ده. مدخواست گو ام تف بشداری وی پروژه بفرم راستی جی همی هیزن و آلیین کردی بشداری وی پروژه بفرم بر پروژه کنتویه چه نبا آلیه کتنی چارنوسا ملتی کرد دست نیشان بکه وك بروجا فدرالية تو اختلاف لسرتونه ل بيجم راغاندنا يك آلي وهناك زراري درفتي سركفتنا ويزعيف كهجر إيرو تبقى سياسي كرد بالتفايل بشدار بعد في بروجي دي أزباورم وهن إيريش لسر في بروجي كيم كرباي ده همان دميده أنا كسي دناوا ائتلافي ده و ائتلاف جي حتا وك فيرا ده پروژه فدرالیزم سوری رد که تفیگو انه کسی داخوازا و یا سرکه دناوا ائتلاف ده گو فدرالیزم وک سیستم لسوری بجی بکه. اپوزيسيون ايجو قبول بك باشا اي قبول نك ام بيجي بسكنن ام بيرا ناكن واختيار رجيم شي قبول نك ام جير قبول ناكن هر دولایانین دو کمبونین جنیو ده پیشدار چه رژیم و چه اپوزیسیونا سوریای هرما روش آوا و باکور سوریای یا فدرال رد کرن. لی لآلیه دن تفدمی و هفکارن وی دو پروژه خوده بردوامن. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.